Mbukeli sikubuzile-ke ukuthi yini wena oyenzayo ukulekelela uhulumeni ekunqandeni ukusabalala kwe-COVID-19 waphendula kanje. Kusenzima kakhulu abanye bethu kuba bakholwe ukuthi isifo lesi sikhona futhi sifikile siyabulala. Mina into engiye ngiyenze la engihamba khona abafowethu abasuke beseduze nami ngiye ngibanxuse ukuba bafake ama-mask basebenzise i-sanitizer. Msasazi, mna ndizikhusela ngoba ndifake imask ngalo lonke ixesha xa ndisendaweni enabantu abaninzi. Kodwa xa ndingekho sendaweni enabantu abaninzi njengangoku ndilikhulu ndilifake epokothweni. Njengesakhamuzi nangomsebenzi wezempilo, kuyilungelo lethu ukugcizelela nokuqikelela ukuthi zonke izakhamuzi ezakhele isizinda sethu zayithobela yonke imigomo ebekiwe i-COVID-19. Into endiyenzayo mna xa ndiphuma phandle ndizawuhamba ndifaka imask. 2 ndinayo isanitizer yam. Akubalekile Msasazi ukuthi umuntu ahlale efake ifonyo esanitizer every time eziqhelananisa nabanye abantu because lama COVID expanda easily.